Ewels Fantasties sing wilder as die wildtuin en in Kakie Fever se geval kon hierdie woorde definitief nie meer waar wees nie. Brett Michael Innes is geen nuweling hier by die Silverskermfees nie en hier by die 13de aflewering van die Silverskermfees by the Bay Hotel in Camps Bay is hy terug met ietsie nuut. Ietsie lig, lekker, maar ook 'n bietjie rof en onbeskof. Ons gesels met al die sterre van Kakie Fever op die blou tapijt. Welkom by Salisa Lodge. Gaan nou my kennis, ek's 'n lekker ding. Are you girls ready to see some big game? Let's get this party started. Julle gedrag heeltemal onaanvaarbaar. Die jaagse hooligans. Bad boys vlak met 20 km/h. And shut up. Praat ek nie eens van die belaglike flirting nie. Ja, ek kan nie fluit nie, maar weet. Dis onprofessioneel en slijmerig. Kom maar. Dis al. Wow, ons sien jou omtrent elke jaar by Silverskermfees, maar gewoonlik is dit met iets wat swaarder content. Hierdie keer hou jy dit lekker lig. Baie kontroversieel reeds. Vertel my van die approach wat jy met hierdie film gevat het en hoe dit anders is as jou vorige projekte. Luister, vir my het ek soos 'n drama gedirek, maar the comedy happens all around it. So I wanted people to have a fun Friday night film. The world is tired. We've gone through COVID, we've gone through lockdown, load shedding. We just need to laugh. And what better way to do that than in the bush, in ons kortbroeke, saam met die Kakie Fever. Jou hele cast sings your praises. I mean, they all just saying what a dream it is to work with you and such a talented young cast. Vertel my hoe jy met hulle gewerk het om die beste uit hulle te bring, veral omdat baie van hulle werk vir die eerste keer in 'n vollengte film. Look, for me, I love giving new actors the opportunity to show what they've done or can do, and people who are quite established to show some different sides of themselves. I directed this quite differently in terms of my dramas usually are quite curated. This one, I was like, the more stupid, the better. So I was like, guys, bring your jokes. The script is not the Bible, it is a launch pad. So bring whatever you think should happen and I'll rein you in if we need to. And oh my gosh, tussen Franco Jacobs, Liam Bosman, I mean, come on. I can sit back and they make me look funny. And lastly, a lot of controversy already. Baie mense het al reeds 'n eiertjie te lê, al het hulle nog nie die film gesien nie. Ek dink any publicity is good publicity, right? Wat het jy te sê vir Suid-Afrika oor hierdie film en hoekom hulle dit moet gaan kyk? Luister, elke fliek is nie vir almal nie, so we don't need to make something for everybody. I think what people will be surprised by is the amount of heart in this film. Yes, we're all obsessed with the risque, like naughtiness, so you'll push play for that, but you'll stay because these characters have so much heart. They remind us of what it is to be South African, Afrikaans, Anibos, and I think we love that. We need it. Franco, jy is definitief nie 'n nuweling as dit kom by komedie nie. Dit is definitief, ek meen, jy het al Kagat Karel gespeel in klomp ander films, maar wat het hierdie film vir jou uniek gemaak van enigiets anders wat jy van tevore aangepak het? Kyk, die wildwees is menswees, jy weet. Stoutigheid is my middelnaam en ja, toe ek die teks gekry het, gaan ek sê, hoekom is ek nie al reeds outomaties in hierdie film nie? En dit het net van die bladsy afgespring en ek weet baie mense het baie te sê oor die film. Maar mense moet dit kyk. Komedie is, soos jy gesê het, my middelnaam, dit is wat ons doen. Yes. En mense moet lag en as ons nou die stoutigheidjies van die lewe kan vat en 'n grappie op dit kan sit, hoekom dan nou nie? Wat het jy te sê vir al die tannies en al die mense wat alreeds voordat hulle die film gekyk het, die film erg gekritiseer het? Wat het jy te sê vir daai mense? Jy sien, mense vat die lewe soms net te ernstig op, voel ek. Ja. En almal het hulle vuurmaakplek ergens. En dit is wat ek nou net vroeër gesê het, is jy moet soms 'n bietjie lag oor die lewe want almal vat die lewe net 'n bietjie te ernstig op. Ja. En ja, seks is nou maar 'n bietjie 'n vreemde topic om oor te praat en dit gebeur altyd agter toe deure. Maar as jy verby dit kyk, dan sien jy actually die storie wat agter dit gebeur en die komedie en die lag en die liefde en al die mooi ding wat daarmee gepaard gaan. Ja. Izet, op die oomblik ken ons jou as jou rol in Binnelanders en vele ander rolle, maar hierdie is definitief iets heeltemal buite die boks en heeltemal anders. Vertel ons van jou karakter, wie vertolk jy?
So ek vertolk die kyk ek in die kamera aan. Ek vertolk die karakter van Embeth. Sy ran die lodge saam met haar sussie Annel. Ons is nie deel van die seks drama nie. Ek is nooit genooi nie. Yes. Nee, so my karakter weet nie van dit nie. Ek was nie op stel toe hulle dit geshoot het nie. So toe ek die eerste keer gekyk het, was dit so fun. Dit was so fun om dit te kyk want ek kon nie wag om te sien wat hulle nou actually gedoen het nie. So Embeth was 'n ranger, is so ingeroep om te help manage, maar sy wil eintlik ook net 'n ranger wees en jy sal sien in die fliek die hele tyd sy weet nie wat aangaan nie, maar sy wil net so graag deel wees. Because that's who she really is. So, sy kyk die storie so en dan wens sy was deel van dit. Nick, so this is the first time that you're working with Brett on a full-length film. Tell me about your involvement and how was it? We had a really great time. So we co-wrote the script together, and then I produced on it, and he directed. But we're a big fan of the bush. We love going out, and this is really a love letter to the bush, but it's also building on a concept that we knew was something that really hadn't been done before, and capitalizing on an opportunity that's so universally recognized in South Africa, but to tell quite a uniquely South African comedy, and we felt like it was ready. The country was ready for something of this nature, and we just had a blast. I mean, I think the casting crew reflects the energy that we had throughout the entire filming process. So it was wonderful. Abel, aangesien julle in die wildtuin is en veldwagters en die lot, wat is jou gunsteling wilde dier? My gunsteling, ek het amper gesê dolfyn, maar hy's in die see. My gunsteling wilde dier sal definitief 'n olifant wees. Die met daai geluid wat hulle maak wat soos 'n trompet klink, ek huil sommer as ek dit hoor. Nou, by hierdie film natuurlik, ons het al baie gehoor, goed en sleg en mense wat opinies lig. Yes. Hoe voel jy om in hierdie fliek te speel en betrokke te wees? Kyk, daar's baie kontroversie op die oomblik. Maar en ek kan lank praat daaroor. Maar weet jy wat? Ek is trots om deel van hierdie te wees. En ek dink baie keer is dit nodig dat mense hulle self so 'n bietjie uit die comfort zones uitdruk. Daar's niks wat in ons film gebeur wat die wêreld nog nie gesien het nie. Daar's wel 'n dieper unieke storie en dis waar die magic gebeur. So ek sal eerder sê jy gaan dit dalk of haat of jy gaan dit love. Maar kyk dit en sien dit klim bietjie uit jou boksie uit en sien dit vir wat dit is. En it's reality. The people live like this, and we just told an amazing story with a deeper narrative. So. Hierdie fliek speel in die bos af. Wat is jou gunsteling wilde dier? My gunsteling wilde dier is ek hou van tiere, maar jy sal nie tiere hier in die wild sien nie. Daar was tiere in die cradle van humankind. Daar was tiere daar. There were tigers, I do remember now. Yes, okay, fine. But they're not indigenous to South Africa, let's just say that. But tigers are my favorite animal, and then lions, and then if you're looking at birds of prey, I'd say a golden eagle. Ooh, okay, nice. Tell me about your involvement in this film. I mean, I've heard so many fantastic stories on the blue carpet tonight. Wat het vir jou uitgestaan van hierdie film wat jy nog nooit op 'n ander stel beleef het nie? Well, to be honest with you, I mean, this was just an amazing environment, first of all. And I've said this from beginning to end, is that attitude reflects leadership, and our leadership was just amazing. You know what I mean? And that trickles down, and it goes, it's like drinking from a contaminated well, right? Everybody who drinks from that well is going to get sick. So if it's a pure source, then, and that's what we had. We had an amazing director, amazing producers, and then everybody from the crew to wardrobe to makeup to transport was just absolutely amazing. We got to set laughing. We ended set laughing, and then there were obviously moments where we had some real hard tugs where people shed some tears because the story is so real. It's not just a comedy. It's a real story about a desperate young man trying to do something for his mum without giving anything away. Okay, well, we can't wait. Well done. We can't wait to see you on the big screen. Thanks so much. Let's have a competition. Wat van as ons kyk wie kan die meeste gaste zader teen die einde van die seisoen? Binne. Maar al die tips. Dis jy in? Sak in.
Bring it on. Hoe werk die reëls en wat tel punte? Enige iets wat jy nie met jou niggies of neefies sou doen nie. Tel. Jy kan 'n bietjie meer spesifiek. Ja. Okay, fine. Kom ons doen seks. Kom ons maak hierdie seisoen een wat ons nooit sal vergeet nie. Op ek wonder van Kake. Tannie, hou vas. That's beautiful. Hierdie oom met nog snaps. Khaki Fever laat die wenkbroue lig en dalk, net dalk vir al die regte redes. Gaan kyk gerus Khaki Fever en ondersteun trots Afrikaans en Suid-Afrikaanse produksies. Van my kant af tot 'n volgende keer, mooi bly en lekker fliek.